Da li ste čuli za kampanju Ja u centru pažnje? Ona se bavi iskustvima građana u kontaktu sa službenicima u domovima zdravlja i u policiji. O tome koliko smo odmakli u reformi javne uprave razgovarali smo sa Tarom Tepić iz Evropskog pokreta u Srbiji, koji sa Centrom za evropske politike sprovodi ovaj projekat. Prema preliminarnim rezultatima ove kampanje koja je u toku, kakva su iskustva građana sa predstavnicima javne uprave? Dakle, kada smo pitali građane kako sistem pružanja usluga u ove dve oblasti funkcioniše i da li stvari treba menjati, 1/4 građana samo misli da sistem pružanja usluga u administrativnoj službi policije funkcioniše dobro i da ne treba ništa menjati, a jedva nekih 5% građana smatra da ništa ne treba menjati u sistemu pružanja usluga u domovima zdravlja. Govorite o zdravstvu i o policiji. Ko je do sada dobio najviše pohvale i naravno pitanje ako kritika? Probleme koje su građani najčešće izdvajali u ovim uslugama su veoma slični. Pre svega tu je dugo čekanje na šalterima, čekanje u redovima, loša organizacija kada je u pitanju administrativna služba policije, ali takođe i odnos između službenika s jedne strane i građana sa druge, njihova ljubaznost, a ponekad i kompetentnost. Koliko se podaci razlikuju u zavisnosti od regiona gde ste radili istraživanje? Na primer, u oblasti toga koliko su ljudi zadovoljni sa uslugama koje pruža administrativna policija, vidimo da su Beograđani u većoj meri zadovoljni nego recimo građani u ostatku Srbije, dok su recimo građani u Beogradu u manjoj meri zadovoljni sa uslugama koje pruža domovi zdravlja nego, na primer, ostatak Srbije. Takođe možemo da vidimo da su problemi sa kojima se građani suočavaju, koji ističu kao najveći probleme u neku ruku se razlikuju takođe po regionima. Na primer, građani u Beogradu su u najvećoj meri istakli da je za njih recimo važan aspekt koliko su kompetentni lekari i osoblje koje pružaju usluge, dok recimo građani u zapadnoj i centralnoj Srbiji ističu da je za njih mnogo bitnije ili jedan od najbitnijih aspekata pružanje brze i efikasne usluge. Postoji razlika ne samo u shvatanju zadovoljstvu uslugama među različitim regionima u Srbiji, već da postoji i razlika u zadovoljstvu građana različitih starosnih grupa, odnosno da su stariji građani, naši sugrađani koji su preko 60 godina, u znatnoj meri zadovoljniji i mnogo manje kritični sa svim aspektima usluga nego mladi sugrađani. Sa druge strane, kada pričamo o problemima koji se ističu u našem istraživanju, recimo u problemima koje su građani istakli prilikom pružanja administrativnih usluga policije, korupciju ističu u mnogo većoj meri mladi ljudi. Kakve je rezultate do sada dalo zakazivanje preko interneta? To je jedna od usluga na kojoj se reforma javne uprave dosta fokusira. Ono što je naše istraživanje pokazalo do sada, recimo na primjeru toga usluga koje ljudi dobijaju od administrativne službe policije, jeste da postoji jako mali broj ljudi koji su uspeli da reše, dakle, da dobiju dokumente ili da završe svoj posao bez dolaska na šalter ili u samo jednom dolasku na šalter, što verovatno upućuje na to da taj sistem i dalje nije u potpunosti zaživeo. Međutim, takođe treba da istaći da smo u našem istraživanju otkrili da građani nisu u potpunosti informisani o tome koja su njihova prava i koje su njihove mogućnosti u okviru pružanja javnih usluga. Da li smo bliže ostvarenju želje svih nas da se ne saginjemo pred šalterima i ne trošimo previše vremena na administrativne poslove, odnosno ideji da je javna uprava u službi nas građana? Građani u velikoj meri nisu u stvari svesni da su oni ti koji treba da se pitaju u ovom procesu, a takođe i da su oni ti koji finansiraju ove usluge putem plaćanja poreza, jel te? Tako da cilj ove kampanje jeste da na taj način s jedne strane podigne svest građana, ali i da podigne odgovornost institucija, da reformišu javnu upravu i da pružaju kvalitetne usluge koje jesu po meri potreba građana. Te potrebe upravo nastojimo da otkrijemo putem ove kampanje. Naravno, kada budemo završili sva istraživanja, svi rezultati koje prikupimo i iz istraživanja i iz priča, konkretnih primjera dobre prakse ili konkretnih primjera nezadovoljstva građana iz cele Srbije, pokazat će nam koliko se često ovi problemi razlikuju, koji su najsličniji i sve te rezultate ćemo analizirati i objaviti u sivoj knjizi javne administracije po završetku celog projekta.